โอเลเฮ้ยมิชิงอาเฮียนกันนี่ตินข้อสักนาเทียนไงตัวชินตาอีละกันอินชูงอาเทียนกันบุงรันเอเขาเทียนหันเอ็นชินตาอีละช่วงกันบุงเราเขาว่าจวนกันชุดเหงเตกันอินชูงอาทิลเร็มเขาเร่งไอฮีกันหันหมูเฮียนเหลวโกยเดียวเตหมูนวมเหลวเดียวลมจวนกันไงมัวกันเร็มงิลชินนี่เร็มงิลดานเตดันตัวเขาสู้ฟาซิรตีร์ไงจงลวินเกมันนี่เฮียนกันเรศาสตร์ตั้งปุยมายาทีนอดังอัน example เลต้าอีละเฮ้ยมิสตรีเทนอินันสักชีนะเฮงอันอินสักนาที่เฮียนบันอันพุ่นชีนะนี่ข้างอันบันพุ่นที่ข้าเองเตียพุ่นตัวเงี้ยตีส่วนอังยิลตัวนี่บันโกยเดียวสุมูเตหาทากะทีนอารินอมปอรินอมโดนแล้ววันนี้จู่วางินบันยิลตะกินอันพูนะตีส่วนรินอมตะกินอารมณ์ชีนะนี่จู่วางินทิลยิลทิลดาดูดันตัวทับป่าอมเฮียนมูเตเราหนัวมาอารมณ์ฟิลไฟชีนะนี่จู่วางินไว้นาเฮียนตัวนักการหันสวยมาสักอังคารจิรไลพอยโมตักไหมคลาส9 mathematics สักขันจับตัดเต็นนะ lines and angles ที่ข้ากันจิรโดนนี่โอเลเฮ้ย lines and angles ที่เฮียมิงเตปกันเร็ดลังปุยตัวอินการิงะอีเฮลายาเฮียนพอลเนียมละมากันจิรโตซงคัดซูตุนจุมาเฮียนินกันอินจิรตีร์เวกมันเล็มละวังะอัตลังปุยกันจิรไลบัวรอนลังหูข้ากันหันสวยลังปุยโดนนี่ที่ส่วนอัดซับตัด heading อามีฮีหันสวยเฟียชาวโดนตาอีละ lines and angles ที่ฮีกันหันสวยโดนนี่ line ฮีเองตีนั่งเอกันตีส่วนมิเจ้าตรงอินหันสวยเฟียแต่ตีโดนนี่ละอัดลังปุย line สุเองเอกันตีส่วนทิลงิลตะกอมรินงิลนี่ตีค่ะกันเรศาสตร์ลังปุยนรินอมจู่เจมาที่อาจวน line ข้าที่เฮียนอัลเลมินกันเอ็นตีทีนั่นนี่ scale กันรอนมังเสียโดนละว่าก็เสียงิลเท่าตัวง่ายละที่เฮียน line ข้าลมตานี่เล่มมันเฉาเดียวเล็กอะเจียกเฉาเดียวล็อกไงที่ขันมาลำปังอาเฮียนเอโรเฟยกันดังอ่ะส่วนเฮลมาเฮียนเฟยเอโรกันนั่นดาบุกังอ่ะขี้เองเฮลายาเอโรซุ่มกันดาขี้อมเจียกันตีส่วนเฮลมาลำปังเล่อะตบลำปังอาเฮียนอะไร extend เซลเทนี่อะไรกัลเซลเทนี่ที่เอ็นตีนานี่จู่ที่เฮียนเฮฮิไลน์กันตีจู่อะไรนี่ตานี่หุ่นกันงะเราอโดนวางินกันสวยนนเราวังอ่ะที่ขันกันหันสวยเจ้าซุ่งไม่โดนนั่นนี่ปัจจุบันน่ะจวนกันสวยตรงขันเองกันจิรไลบัวหลังเชี่ยเรามาเราจู่กันจิรชาวเจลตัวตาจังไกนี่วางินกันหันสวยมาซานี่ที่ส่วนเองไลน์เซกเมนต์ที่ขี้กันหันสวยเฟียเลงอ่ะจู่ขันไลน์กันสวยเจ้าเชี่ยไลน์เซกเมนต์เรานี่จวนตัวนั้นมีเองเท่าขันกันหันรินงี้เลงอ่ะอัติระเฮียนที่เฮียน point dot อมังอ่ะอัตโตปะเฮียน point dot อมโดนนี่ให้มี point อมเฮียนอินฟิกซ์ตัวที่นั่นนี่อัติรซงเล่อัตโตบลำปังอาคารที่เสียที่อันนี้ตัวเราที่นั่นนี่จู่ที่ขันให้ฮี line segment กันที่นี่ที่ขัน line เลย line segment จู่กันทัดเทียมของสุดรอแต่เฮียนประคัดหันเจียกเลยละเรย์ที่ขันนั้นสวยเฟียเลงอ่ะจวนเรย์ฮีอามิงจู่อามัลจงกันเราเรื่องไงเชี่ยเราเลี้ยมเราหนีพอินเฮ้ยเองกันรูเตกันเราอุบิเหตุนะกันเราเชี่ยส่วนเทียนกันเราเอ็กซเรย์ชีนั่นนี่ดำด้วยนะที่กันเขาเทียนข้าไรเอ็กซเรย์กันเทียข้าไรเรย์อังมิงขานี่ไม่ยาจู่เองเรย์จุนตินอมกันติดส่วนตัวนักกันสวยเฟียเตนเองข้านารินซูลเฉาเท่าโดนะแต่เฮียนไลน์กันหันรินเลงอ่ะแต่ส่วนเฮลำปังเฮียนเอโรเฟซุงข้าโลมังอ่ะติดส่วนนินเฮลายเฮียนpoint ข้าลมเวลทุ่งงาที่ขันเฮลัมปังฮีซูมาเฮลัมปังฮี point เข้ามานี่ที่ขันฮีเรย์กันที่จูอาลูนี่เลตานี่ขมิจินขัดที่ขันปฐุมกันนั่นสวยงาขันนั่นโนดเรเลพอตังอ่ะปลีน่าจวนแองเกิลที่โปกี้กันลำงุนโพลอันนี้เจมาที่อาจวนตรออามายโรจินติงแองเกิลข้าลมดันตะกะข้ากันนั่นสวยเฟียเลงอ่ะที่จวนที่เฮียนอาเลมกันเจียงมาสับพอตังอ่ะให้ฮีอามัลขันเรียนยาให้พ่อยมัลเฮียนเรียนนี่ให้มีเรย์ปัญญีตาเฮียนอันนินตกตาข้ามีเรย์ปัญญีข้าเตียนอมดุนเชี่ยขันให้ลายเฮียนสเปซโมอารมณ์ตานี่มุนโอลข้าลมตานี่จู่เรย์ปัญญีข้าเตียนอันนินซอมเชี่ยขันให้ลายกัวตะกะฮีแองเกิลกันติจูนี่อัดช่วงเห็นกันเจียกเฮงที่ขันแองเกิลกันติจูอารมณ์นี่เลตานี่ปังอานะnumber เปเซเลละเรียดชินเสียแต่เขาเดวังadjacent angle ที่กันสวยเฟียเลงอ่ะจุงอาคาร angle กันสวยเฟียเจ้าเชี่ยฮาร์ลวะให้พอตัวนักกันสวยเฟียเตะตรงขันกันหันสวยเบลเลเช็ดเจ้าโดนนี่ที่ชวน
eng tin nge adjacent angle chu ti hian hei hi nge kan ti kha achunga mi kan soizo chia angle kha ni ti chuan he angle hi hei hela hi angle ani kan ti kha ta hian aron then tu bisector alai taka ron then tu ka ti hian da ta ila alai taka khan aron then ta ni ti khan khatia ron then chia khan angle kha helam pang le helam pang pahni kan lo nei ta ni chu khatia pahni kan nei khan heng pahni kan nei ta khate hi adjacent angle kan ti chu lo ni ta ni ti khan achunga hian baziak ve khar to lo ta ila ti khan kan thriam mayang chu nakina kan exercise ate khan kan cho huna khan kan le mang tang kai do na aming hi kan zia kanga alem hi ran pa in zia lutuk ngai lo tura ngai ta ila reflex angle ti hi achunga mi lemi mang mayang o ziak non lo mai la tlemena lo space lo zim to a enge reflex angle kan ti ve thung chuan reflex ani chuan tuna adjacent angle kan zia kha kan hmong tro khamia khan upon lam helai upon lam kwal tak angle lai kha reflex angle kan ti chu ni le ta ni alem kha karon pe ve kher lova achunga mi adjacent angle kan siam atang khan upon lampang kha reflex angle kan ti chu ti khan lo ni le ta ni ti chuan adota kan kal lenga ti khan paruk kan soi to a meaning rang ho kha chin sia ve ka har ni pon nakina en non le turte alom tura ngai la number 7 a chuan linear pair ti hi aming kan ha thin toy mo hi linear pair hei pol niam lama te po khan kan ziring ka ria enge linear pair kan ti chuan ti hian line alo ma alem khan jiang ma sa zel ta ila ti chuan ta hian line dang khan ti hian aron sile ta ni ti chuan hemi line a hian hei line dang kha ti aron ding ta ni ani chuan he lampanga angle kan lo neya he lampanga angle kan lo nei bok ta ni ti khan hemi angle pani te hi kan belin 180 degree zale somriat aloni thei chia khan hei linear pair kan ti chu ni angle pani te kha han belta ila degree za somriat aloni chia khan hi linear pair kan ti ni pair ti chu kan thianga thil in kop ti na khan ni maya phei ko ka po pair te oma ka tiang khan thil pair chu kan thiang tro kha linear pair om zia chu aloni le ta ni ti chuan adot lea hian number 8 vertically opposite angles ti a sei khop mai ming hi han lam chuanin vertically opposite angles kan tian nakina kan cho then khata kan man huna zia zel hi a rei du a sei du wang hian hela hian alam toin bracket chunga hian heta vertically ti kha v kan tianga opposite ti kha o kan tianga angle ti kha a kan tianga ti khan vertically opposite angles kha alam toy zel khan kan soi to don ani enge voa kan ti huna po vertically opposite angles ti khan zel to don nia ti chuan enge vertically opposite angles som zia kan ti chuan alemin kan entir lenga ti hian line pani kha intersect ani line pani kha in paltlang dun di khan chu a ming te po han pe ila hei hi a b lo ni se hei c d lo ni ta se ti khan a b le c d te hi khitianga a in to khian angle pali alo siam ta ni chu khami angle pali lo siama khan engte hinge vertically opposite angles kan soi don ani kha soi ol samna ta number ti hian peta ila 1 2 3 4 ti khan kan penga number khi ka pek dan kher lo pokhin in du dan in pe ve thi thawa he ta 1 po khan in tran thevek ta 1 kha ka da tran mai ni ti khan 1 2 3 4 kan nei to chuan tu te hinge vertically opposite angles kan ti chuan opposite ti tang hian kan soi fianga opposite ti chuan enge kan ep kan ma zone ti na ni opposite ni chu kan hnung lam kha ni lo ni tro opposite ni chuan kan hmalam pang kha soina ni kan ep kha chuan ani chuanin khoi hinge in ep kan ti chuan angle 1 hian angle 3 a epa opposite a angle 2 hian angle 4 opposite le ta ni chu ani chuan tu te hinge ti hian kan zia kang angle 1 le angle 3 kha ain opposite a ain vertically opposite angles ani chuan helama hian angle 2 le angle 4 kha vertically opposite angles ani bokani chu enge om zia an ti le taila 1 le 3 kha in anga 2 le 4 kha ai ni equal ani entirnan angle 1 hi 60 degree ni chuan tunge ep kha 3 po kha 60 degree tu tinani
chuan angle true hi 120 degree za som ni lo ni ta sela a ep chia 4 kha degree za som ni tho tur ani khami in vertically de kha an degree nang tur ti na ni chu kan thiam em le kan kalsan lenga ti khan number 8 kan zo to a tuna 9 na kan kal lenga 9 na hian parallel lines ti kha kanan soi fia vele don ani parallel ti po hi inge omzia ti taila parallel chu kan hretlang puinga ma ro chu soi fia dan tak kha chu kan thiam lo mai theya parallel chuan lines khalom le ta kan soi kop don ani a lem mangin en tir le ta ila scale ka mang chi lawa kan mungil tho tura ngai ta ila ti khan achunga mi hi a b lo pe ila anoi mi hi c d lo pe ta ila ti khan line pani a b le c d kan lo nei ta ni chu chu enge parallel line ani dan kan soi don ani parallel line sa chuan line pani te kha anin kar zau zong hi a in ang thar ai nang thlap mai ni chu chu he lam ama lam pang zong hian a le c hi arwalin lo ti sei zar zar ta ila ain tok don mi lawani akar zau zong in chena wang khan chu tiang che in bd po hi he lam zong in lo ti sei ta ila ain tok don lawani chu chu parallel lines ani enga tingin to don lo gan ti san akar zau zong in thlap wang ani ta hian example dang han pelok ta ila ta hian line pakhat a b alo oma chuan ti hian c d alo ni ta ni line pani chu ni ve ngei mai tro masila hei han ti sei ta ila rei lo te a helai ve line a in tok mai don ani kha kha parallel ani lo ta ni chu tro parallel line som dia chu ti khan akar zaw zong a in chen thara han ti sei pon a in tok thei lo ti na ni chu ti chuan number 10 a kan kal lenga transversal om zienge ti kan soi fia leang achunga khan parallel lines kan soi fia zo chia kha kha kan han ziak le photanga parallel lines pani te kha kan han ziak lenga hei hi a b hei hi c d lo nianga ti chuan hemi parallel lines pani kan nei te hi rin ngil dang khan aron paltlang aron intersect le don ani ti hian tian rin ngil aron chuk thale ta ni ti khan a b le c d kan nei sa ti kha hemi rin ngil ron chuk thlai na ron paltlang thata ni hemi ron paltlang tu ya ming han petai la line ming soi ol samnan ti da taila hemi line ti hi ni transversal kan ti chu khalaya parallel lines kan nei te ron paltlang thatu kha transversal kan ti chu alo ni ta ni le ti khanin kha kha kan zirlai bu exercise vel kan han chom ha a malam panga introduction bor vel a meaning om ho khania chu chu zirlai bu chung om chelo te poka kan han soi fia chawani le tu na hian poi mo em mai ngun nem kan lo ngai thanga nakina kan exercise kan chaw huna po kan man tang kai nge turania ngun dem kan lo ngai thadon nia ta hian tuna ka zia zo chiang khan line pani a b le c d kan lo danga chuan transversal ti hian lo chuk thlabok ta sela chu chu ti da le ta ila i chuan ei hi number kan penga hemi number kan pek hawa hi ka soi tong khan ka pek dan kher lo poin in du na han in tran theya tarang hin kan pe trananga 1 apia true anwaya 3 apia 4 heta chuk thalenga 5 heta 6 ta 7 ta 8 ti khan kan penga ti chuanin a number ka pek hi ka soin khanin kan du dan dan kan pe thea maro chu du dan dan pek ti khan in kar hla du kha chu chi lawa heta 1 heta 2 kha tiang ka chu ti lu tuk lovila helai boran number in nai tiang khan kan da khom don nia le ti chuan king number 1 to 8 kan nei te khi ming sang khom don na chu sungun de wing kan longai thadon nia pakhat na chuan horopuya zia kha afia viau rual khan azia rei dewa horop te in kan ziak mai nge corresponding angles ti kha kan soi fiang kimi kan soi fia lok ma khian ama khan vertically opposite angles kan soi to wang khan tun tu mai chuanin kan soi thran to lo kan waziak thran to lo nga han kan soi thu anga tiang kan ziak lang lawang tu tenge vertically tain om thei kan ti chon vertically opposite angles om thei chu in ep kan ti khatro tu tenge soi chinang 1 le 3 2 le 4 heta 5 le 7 6 le 8 kha kha vertically opposite angles kan ti kan soi fia to khani tun tu ma chonin kan soi to wang khan kan ziak suak ve kher to lawang le corresponding angle si enge ti kan soi venga
corresponding angles ve thung chu helai a meaning kha soi vaka ngai lo wa alema hian tu tenge corresponding angles ni thin chu ti kan soi don ani a number ma saber one atang kian kan target ang o angle 1 n kan tianga hei corresponding angles en dan chu ni angle 1 hi a hnuai chia hian 4 oma chu chu kan kalka nanga a hnuai le chia 5 mo angle 1 khan a hnuai chia 4 kalkanin a hnuai mi chia 5 kha zuk pat narang a zuk ko puyang te nani chu ani chuan 1 le 5 hi corresponding angles kan ti chu alo ni phot mai ni chuan he lampanga hin soi ve leila angle 2 kan hua 3 kalkan ve le chia chuan tunga zuk ko puyang 6 ani chuan 2 le 6 kha corresponding angles alo ni phota kha chau kha len lova tu tenge kan la soi lo ho kha 4 te 3 te 8 te 7 te ni chu chu kan soi leang tu na hian a number claim lampang khan tran dai la angle 3 hian tunge a corresponding puyang kan ti chuan a hnuai mi 6 a zukal ka nanga a hnuai le mi kha zuk ko pui don ani 3 le 7 ti na ni chu chuan he lampanga po angle 4 le angle 8 kha corresponding angles dan chu ni khang kha enge kan ti chuan khang in kop te kha an degree ai nang thin don ani chu mo le ti khan du tok le ta ila number 2 na chuan alternate interior angles ani ta interior ti chu a chung soina ni thil chung lampang soina ni helai lima hianin khoinge chung kan en chuan chung chu 3 le 4 le 5 le 6 helai hi interior kan ti chu ni pon chu 1 le 2 8 le 7 ani helai chung a hingan en don ni chu engtin nge alternate interior kan en don chuan hi a in dan ani kan soin khan a meaning kha soi lu tu ka ngai lewa alima a figure khan khoinge dan kan enang le 3 le 4 le 5 le 6 a hian alternate interior chu 3 hi kan mudro 3 he ta line ni tian ron kalka nanga onin mo 3 hi tian ron kalwang ta sela 5 ne ron ko pui chat me don ani khatiang kha alternate interior kan ti chu pakhat na chana lo ni phot mai ni chuan he lampanga hin en ve leila 4 kan mudro chuan he ta ron chuk thale wanga a on khan 6 aron ni le don ni 4 le 6 hi alternate interior kan ti chu along ni ta ni vertically opposite angle ha in thiat polong di ka hlawa ai nang lo ni o vertically ka chui a opposite angle khania tuna alternate interior ka chui angle ve ni thorual khan hi anin nai lu tuk lo ni tro hey 3 ka he ta aron kal wang ti khan kal tak ti na ni lova he tian 3 tian aron sukhla ti khan hey tro vertically yak chen lat ve de wani chu ti khan 4 le 6 po ti khan kha alternate interior kan ti chu ni chuan adot le kan kal lenga alternate exterior tuna mi ne ai nang trepa adang lam na lai chu exterior ti la khani mai exterior ni chon enge dia pon lam suina ne be thung ani tunan kan enanga khoi nge pon te su kan enanga 1 le 2 8 le 7 kha pon ve ni chu tro line pon khani ta chuanin angle 1 ki hanziak phot maila tunge kopui ni ngo kan tianga alternate ani kha chungan cheng khan line kha tian he diana onin an kal tlang ani an pal tlang ani chu wangin 1 tan hian tunge alternate exterior kan di chon hei 1 tan chon he ta line ron bal tlang thlanga apon ami 7 mo 1 khan 7 kha a kopui don ani chu alternate exterior a chuan elam panga po true le tungen yang he ta ron kal wanga pon ami chu 8 ani ti khan angle 2 le angle 8 kha alternate exterior kan ti chu alo ni ta ni chuan kan le mu phang chu mot seidon lawa pakhat dale ramila palina hian ko hei hi athen chuan consecutive angles te pon tia ko interior angles ti hi kan soidana kan mangmayanga ko interior angle chu enge kan ti chuan interior kha chung soina thau ka ni ta maro chu ten alternate ti khom to lawa ko khani to ta enge ko interior angle sa kan lak thin kan ti chuan lo enila interior kha 3 le 4 le 5 le 6 khan yatro ta chuan enge ko interior kan ti chuan hey 3 kan mu tro ama hnuai chia mi 6 3 le 6 khan in partnerang anin kopang 4 le 5 po khan in kopang anin partnerang kha ni ani chuan tiang kan zia kanga 3n 6 le 4 le 5 kan tianga ma se ta hianin
co interior hi danglam na big kan soidona he adang zong khachu corresponding te alternate exterior interior zong khachu angle pan in partner hi an degree nang dun zel don ani an degree nang dun zel dona co interior ve thunga in kop te ro hi chu an pani hi bel dunin 118 turani angle 3 le tihan angle 60 equal to da taila 180 degree turani co interior a reng reng chuan a in kop te pani hi an bel khomin degree za somriat turani ti kha kan thele don nia le ati lama ka soeng khan helaya allema tanga corresponding heng ming neu neva hi nakina tun class 9 a so poni lo nakin kan zirzel na po trangkai ni tam tak chuan an ba ha ta alternate chu wan le thian tia an number kha ngai reng lo chu wangin a dan ani dan thlap thlap ha ti khan hriat kan tum don nia le ti khanin exercise hi kan chok vex man don lova chu wan chuanin kan zirlai bu chunga kan exercise kan chaw turte atana trangkai tur bik theorema kan ti dona chu kan textbook a khan page 148 na khan oma theorem 10.7 kha ania kha nakina exercise kan an chaw chho turatan po trangkai turani wangin kan soidon ani hei hi theorem hi chu athuni wangin ting kan zia kanga le hei hi ka soitong khan page 148 page za somli parian na theorem 10.7 khani he thu hi ma kan chiaranga if a side of triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles ti khani athu kha ti khan kan an chiar mai ka san hriat po har mai theya theorem ai chuanin athu to phiron pe allem alang thin lawani chu wangin allem kan zianga yanga ten hey geometry achon kan proof tu re hi given te to proof te construction te proof kan ziak thina ka tiang kan ziak donani kan ziana hi tleminang lo de space de wang yanin kan thren de mai nga helama ni kan thren de wanga helama in ka chokanga chuan a leng lo helama in kan ti mai don ni le ti chuanin hei hi om zia tlang pui kha mizo train soita ila triangle kan thre toim kha triangle chu rin ngil pathum in zom khom khanita a chuan ta hian triangle a side pakhat kha kan ti senga produce ti sei tinani kan ti senga chumi kan ti sei chuan apona khan exterior a khan angle alom tanga chumi angle apona lo omta le a chhunga pani te bel kha ain thlukani ti kha fin fia turani kan thiam mo alim kan zia kanga chiang zualang ti hian triangle kan nei ni tro hei triangle alo ni tani a ming te po pengha lila a b c beta ila ti chuan produce ati khan khoi lai po e produce the amaro chu han en nom tur zong kha produce taila bc hi ta produce taila kanwa produce na hi d ti khan ti taila mo ti khan triangle kha abc kan neya kan produce khana pona hin angle kan nei ta sia mai ni chuan kan proof tur kha ani dona vain ta hian proof all samna number kan pele bokanga number pe kha warmin ti view mai theya mara chu number pe ken all sum du mo ta a b c a c d t do ngai lo khan angle 1 angle 2 ti mai khol samani chu vai number kha kan pe zel ani 1 2 3 4 kan nei ta ni chu tro chu kan zia main kan proof tur chu upon angle chu angle 4 hi ni hela angle 4 hian atluk pui tur chu he ta angle 1 le he ta angle 2 bel khom ne ha in thluk ti kha kan fin fia tur ani le kha le mania ti chuan theorem a chuan given te zianga ya tam tak chuan kan bahat le mai thina bahat kha thi thawa maro chu kan azia dan kha mi alonia a triangle chu sign kan thiang tro a triangle abc kan an ti te tenga mo triangle abc kan neya kan tianga bc is produced through d kan tiang bc is produced through d kan tianga khati kan produce sia khan upon a khan angle lom tan exterior alom tan chu vain produce to the kan tianga forming exterior angle kan tianga ti khan upon kan va ti chi khan exterior angle lom ta chu chutunge kan ti chuan angle 4 lo ni ta ni chu tro chuan a dot le a chuan true proof kan tianga hei hina kina proof ti ming thau khala ron lang dona kan riat pol fo maya true ania chuan helai proof ti hi p r o v e proof
PROVE คาเรียเร่งตัวจู่กันฟินเฟียตัวเบระกันจนชัวตัวขัดที่นั่นนี่จู่อันนี้จนค่อยไง to prove ตัวจวนกันที่จวน exterior angle จู่ angle 4อันนี้จู่จวนตัวไม่ equal ตัวกันจนตัวข้า angle 1เละ angle 2กันที่เรื่องมาเห็น angle 1 angle 2กันหัวเรามาเสร็จแล้วกันส่วนขัน upon angle เฮียนอาชูงา opposite เตปันนี่เบลคอมัดลูกนี่ที่ข้าฟินเฟียร์ที่นี่ตามอ๋อจู่อัน opposite จู่1เละ2ขัดที่นั่นนี่จู่ที่ข้านั้น numberin กันเสียกตานี่จู่อ๋อที่ข้าเนี่ยเรามาเห็นกัลไตละก็ส่วนขันให้เทลายตัวนั้นมี proof กันหันที่อามามีก็จู่ proof ที่พวกขัน VE เนี่ยตัวนี้จู่ PROOF อันนี้ที่ข้าเรียกตัวอ๋อดีก็เสียเวไม่ตัวที่กันเสียทักเข่งเดือดกลางผู้ชีนะข้ากันเทดอนยาเล่ proof กันเตียงก็ตัดจงกันเองนังเล่ตาเฮียนจีน่าขันกัน explain ตัวขัน linear pair กันสวยตัวอินกบข้ากันสวยตานี่แต่ชวนนิน we have กันเตียงกันเนซ่าที่แมงโม we have กันเตียงแต่เฮียนันเอ็นตายละ angle 3และ angle 4ที่เฮลัยให้ดูนั่นนี่ตาดูนินกบขันนี่ตานี่เฮลัย3และ4ที่เบลคอมิน180อันนี้โดนะจู่ว่างิน angle 3และ angle 4ที่180 degree กันเตียง3และ4ค่า degree กันใช่ไหมเราเนี่ยมาเราจะส่วนขันเฮลัย angle ปันนี้ดูนะค่ะ linear pair เรานี่ตาตรอ3และ4เบลที่180นี่จู่equation 1กันเตียงนักกินอาการ n เลดเลดูเต็นอัชันที่ bracket ได้เห็นอันเสียกเวอีละ linear pair อันนี้จวน n กันเตียงจวนอัชงเห็นเลตายละ triangle จวน angle ปฐุมกันในทีนั่นตรอข้ามี angle ปฐุมเด็กข้าเบลคอมขัน degree จางในทีนข้า degree จาสมริยตอันนี้จวน1เล2เล3เบลคอมอิน degree จาสมริยตอันนี้จวน angle 1เลangle 2 le angle 3 te hi abel khomin degree za somriat kan ti thawang chu achan khajiak ve taila angle sum of hei chu zia dan chiniam theya three angles of a triangle te poti la hi chu sum of three angles of a triangle te poti the du le angle property of some triangle te poti the ni kha cheng pon ni semo ti khan equation 1 le 2 kan nei ta equation 1 le 2 kan n chon equal to pi hen degree za somri dom ve ve ni chu wangin ain angom ve ve lam kan la du to don lova he lampang ve ve kan la du to dona chu ti lo ni chuan from kan tiang amo from equation 1 in 2 kan tianga equation 1 le 2 tangin ti na ni chu chuan equation 1 he lampang hi lang tunge angle 3 le angle 4 equal to kan da lenga equation 2 he lampang kan la ve leang tunge angle 1 angle 2 angle 3 lo ni ti khan ngun den han enula equal to ma lampang le nung lampanga hian tunge in ang kan enanga tunge nang le 3 hi nang ta ni tro chuan ai nanga khati hian kan han kan se langa wa thai chet wa khangai lo ti han rin mai khan ti chuan ale bang zong kha ziak ang angle 4 equal to angle 1 plus angle 2 ti khan hei hi he ta kan to prove tu nen khan en milang le nang ta chia mai ni tro ti khan angle 4 khan angle 1 le angle 2 kha atluka chu exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles ti kha kan lo nei ta ni chu le ti khan kha theorem ania khami kha kan thiam chuan kan exercise ami kha kan in cho pui vek lo ni point tam tak kha theorem khan apui don chewani chuwan chuanin khalai kan theorem zira kha apoi mo le ni ti kha kan thredon ni le ti chuan exercise kha kan chok tam man don lova exercise a khanin pakhat amo pani mo kan chom han dana zirin kan ti don ya le exercise 10 kha page number chu ziak lo meng kan lo sin che don ya kan zilai bua khan page 150 page za somnga na khan ania hei hi poi question hi athu hi kan zia lo chuanin inon mu lo chuanin a cho khain rathiam lo mai the chu wangin kan zia nga ngatinge question number 8 dei choin ti mai theya ka soin khan kan cho vek man non lo wangin kan cho the chin chin adang pui tu tur kha kan soi chau don ani question kan zia kange hei hi question number 8 na kha ania ti chuan alim po hiron pesa hi theorem ani to lo ni alim hiron pe kang khan kan ziak photanga
ti hian a b c d chuan ta hian t oma chuan hela intersect na lai kha e tia hela hi a faron pe boka 1 2 3 4 5 6 7 8 khi a number b khi ka pek chop ani lova hi chu question aron pek sa khani le question om zia kan soi fiang o two parallel lines a b and c d intersect are cut by transversal at e and f ti thleng kan soi fiang a b le c d parallel lines pani te hi transversal ti naron pal tlanga aron pal tlang na lai chu e le f ani ti kha tu na mi kha ni f hi chunga hian kan dange chuan adot soi liang angle 1 is equal to 70 degree angle 1 is 70 degree ti min pe ya ale ma chu kan chu da kher don ri lo ni chuan enge min zo tak le find the measure of each of the remaining mark angles satini ta hian hei remaining ti kan thathiam dong chu tro remaining chu a chuang abang ala om ti na khani maya ani chuan enge min zo dan chu ti taila angle 1 is 70 degree min pe ya ala bang zong te 2 3 4 5 6 7 8 kha han zong te atina ni chu le soi tong khan helai hi han no re zel khan kan en du the chu kan thren zel menga ti khan le lampanga ling lo khata kan chok phe don nia le solution kan tianga hey thren kha chu school ti dan te nang lo thina hey solution ti de thren kha chu nan jek fula eng ti na nge le kan lo ti mai the solution tia alam toy khan me solution ti kha le kan soi fia tranang tuna khan question khan min pe kha angle 1 kha 70 degree min pe ni angle 1 chau kha min pe ni chona dang zong 3 4 5 6 7 8 kha zon vector ani a zon dani harmi lo ni lo en rungun de bin le angle 1 khi min pe ya tunge angle 1 khian a kop pui tur ho kan enang angle 1 kan mu tro angle 1 khian vertically opposite angle sin 3 atlu pui the ni chu kan ziak photang angle 1 le angle 3 khi ai ni equal ani a chan chu na china ka soi to a full zia lovin alam toy zia dan kan soi kho vertically opposite angles mangin 1 le 3 hi a in tlu he 1 le 3 tero chuan tunge 1 khian le partner dang kan en liang 1 khian tunge heta 4 kalkanin 5 azu ko puyang 1 le 5 hi a in kop le don ani angle 1 le angle 5 hi a in kop liang eng mangin nge khatiang kha kan ti kha kan soi fia to khatero angle pakhat zu kalkan chi a azuk partner azu ko pui kha nge kha corresponding angle si ni he po hi lam toy zia dan oma corresponding ti zia du kha angai lem lova corres dot ti maila chon angles ti po hi angle sin a inten s da le mai taila corresponding angles ti na ni mai le ti chona dot le one gen partner tu dang ale nei chu mai ni angle what hi kan hu tro kha chon he ta 7 kan hulem 1 le 7 hi ain kop le don ani chu kan soi fia to tang thau khan 1 le 7 hi ain equal le dona chu eng dan mangin nge ain equal kan ti chuan alternate exterior angle ani alam toy zela zia tu tinge chuna se zia khangai lem lova alternative poi alt dot ti mai turania alternate kan tianga chon exterior ti po hi ext dot anti le maya ti khan mo azia dan kalmang hom ve dewa alam toy ti wanga mani du dan dang chu ni lo dewania alternate exterior angles kan ti le don ani ti khanin khang ho zong kha uani na a partner theite ni ta ni ani chuanin angle 1 ka 70 ani chuan angle 3 le angle 5 le angle 7 te hi 70 degree ani ve don ti na ni mai 1 ka 17 ya 3 te 5 te 7 te a kop pu partner ve kan ni chuan angle 3 le 5 le 7 te hi 70 degree an ni lo thei lo ti na ni le ti chuanin tuna hian kan zon le tur chu 2468 kan zong dona entinge 2468 kan zonang ti kan soi lenga 2 le 4 le 6 le 8 ta te hian pakhat tal hi chulo hrelang chuanin tuna min khan equal kan ti zung zung mai dona ma sila 2 le 4 le 5 le 6 a hian pakhat ma kan la hrialo wangin tu emo ber hi hriat angai ta chu true hi hriat kan tum dona ni entinge true hriat kan thumang kan ti chuan a pe hian 1 om ta ni 1 nen hian tian a om dun hian linear pair kan ti khani 1 le 2 bel hi 180 ti atang khan kan zong chuak don ani
a len lo kan hlau dewa helai dewa hian ji cho chun zom mayang angle 1 le angle 2 bel hi 180 ni ti kha ziak ta ila chan te pon ziak leila linear pair kan tianga chuan angle 1 hi 70 kan nei sa to khatero khan kan feel apanga chuan a next step le hian angle 2 hi main kan danga 180 bula hian kan pheitir chuan 70 hi minus alo nianga chuan angle 2 equal to 110 tikhan 110 kha angle 2 lo ni don ta ni chu mo tikhan le angle 2 ki 110 ti kan nei to chana dang zon kha har to lawani angle 2 hian tunge a partner tu te kan en veleng o 2 le 4 hi ing mangin nge ni kwalang kan ti chuan ing mangen yang vertically opposite angles khan ni le ni chona dang le angle 2 kan hmutro 2 hian anhnuai mi 3 kal sanin kal kan chein anhnuai kal lenga tunge ko puyang kan ti chuan 6 alo nianga khatiang khang dan nge kan ti chuan corresponding angles alo ni velenga adole 2 hian tunge pa narang kan en lenga he ta 2 dro he ta pon pui tunge 8 tikhan chu alternate exterior angles kan tianga tikhan 2 le 4 le 6 le khai nang tafik ta ni chu ani chuan ti hian kan ziak ve leang therefore kan tianga angle 2 te angle 4 te angle 6 te angle 8 te kha degree za som ani theu don ti na ni chu tikhan kan thia mang chu tro khang ka kan soi tong khan ati lama kan soi ho kha kan an mang tang kai chho zel ani le voina khang zong kha kan an zir thein ni sila kan zir tak te kha i exercise kan chok vek man lawa maro chu khang kan cho tang khan ki mani kan han practice venga tam tak ma son na kan nei kharin omani